you are watching another beautiful episode yeWele Khaya ku channel 157 Moja Love. So ngizowuthabanga la elidinga ethembisa uyangithola. So yabona kancane kula siyabona manje kahle abadala bayilindile iplatform efana njengale, understand? Engeke bajudge, engachoose ikhala lamuntu wona, but ezo attend ama problems abantu ababhekane nawo on daily basis, ngithola, because bonke abantu abanenkinga kuma-families wabo, omunye uxoshiwe, omunye uxoshile ngoba umoshile asazi, ngithola. So without wasting any time, awuthi ke sizokathi uthabanga ukuthi kahle usibizeleni silapha phansi ethembisa elidinga abasho. Yeah, sure. Tips. Let me out. Yeah, so sizikhala sakho na Thabang yabona. So sisathini ukuthi yabona as ishow yabona ngcono senze show ukuthi siyazala sizinike isikhathi sakho sokwazi ukuzwa iset lakho le story ukwenzakaleni nalokuthi ufuna sikuncede kanjani yabona. Yabo and manje ayikho indawo efana njengekhaya yabona. So manje mina into engifuna ukuyazi la ukuthi yini le ekudrive out of HRT nothola sohlala la estrategy kwenzakaleni. Yabona ngingena eroofini. Ustefala samsathi ngihamba. Ungena ngeroof? Yeah. Why ungena ngeroof endlini? Into siphe imali yabona, angazi nami nonzakalani. Yini bozotshontsha? Ngenile thatha ifoni uma umlilo wami nakabeka ifoni. Yeah. Angayispanisi mara ngiyasipana. Yeah, sure. Ngifuna yona kahle. Yeah. Ofika utshontsha ifoni. So maqedwe ngishaya ifoni le ufila kanjani? Silonge singithola into yokubhema ngibona ngiright. So after sithula into yokubhema ifoni ngasekho ngasola. So ekusolweni kwakho okweHRT noxolisa or something. Mangifule directing ngithola ukuthi abakwatile bara zama wena. Yeah. Nakusasa ngabuyela ngabona ukuthi hayi ngavaya vele. So into ufuna ukunderstand ukuthi utshontshe ifoni kuphela or iziphi ezinye izinto ozitshontshe eHRT ifoni kuphela. Ayikho into etshontshiwe. Because manje yazi problem kuphi, obviously so masifika eChatini ngizobe sengizozinga into different ongitshela ngazona manje, understand? Yabo ele manje riding lena wena spot if ufuna ukubela eChatini yabona kumele admit ama wrongs wakho akazobe ngithola no problem yabona. Mangisho yabona ungangishashaya yabona so that nama ngifela phezulu ungabe surprise, understand? Because ufuna utshintsha ngitho manje kumele ubhekane yabona kumele ubhekane nayo lento le head on. Ngithola nathi yabona yini enye emotion eChatini ngaphandle kwefoni. Angithathe amaklasi nani phela. Yeah, kwenza uthi eCharity diploma lobani? Oledi nabantwana basekhaya. Timer? Naso stepfather timer. Uthe ithamba lakho lamampela livala. Likhona ehlale ewini. Hlala kuphi? Ewini. Oh, okay, sure. So manje wena mexoxa le eCharity nawazi mhlambe wawuzama inhlanje mhlambe uzama ukukhuluma neThango mhlambe lincikiso uphlomelana. Zela zanga ngiyacabanga leli. Akazi wacabanga ne. Yabo so manje ulala kuphi phanda kanjani hlanje? Ngalestrate ngiphanda ngidrop igroup. Yeah. Yabona ucela abantu imali ukuthi ngidle, sometimes ngiyala ema-restaurant laba khona ngiyahamba mabaqeda ukushiya ngiyadla. Yeah, sure. So manje wena yini lesicabanga ukuthi because unesikhathi singakanani ula estratini? 2 months. 2 months. Ulala kuphi? 2 months. Egarage. Garage or garage petrol? Yeah, mari ayisasebenza. Moshekile mina ngenza iplan ukuthi ngilale ngapha. Alright, hello, no problem. Bengithi yabona if wena so ready uzimisele because into engizoqala ukuyazi yabona wena mawucabanga ne if ubuyela eChatini yini ucabanga ukuthi mhlambe ingabajabulisa. Uzoba accept ukuthi no umntwana ethu mhlambe ushintshile manje angeke asatshontsha. Yabona esezophila free mukhona. Mele ukuthi ngibe right ngilalele umthetho wabazali bami. Yeah. Mabangikhuza ngiba mamele ngizoba right. Yeah. Mabangikhuza mina ngiphaka ngibe right. Yeah, sure. Wazona sokhulumile nenhliziyo yakho manje ukuthi ufuna ufuna ukulungisa indlela zakho. Wenza izinto ngendlela right. Yeah. La ngisayusipana. Usipana va. Nepeace job because peace job yani sipana ngasipana. Sasikuba nehlunje.
ngapha mina ngiyohereza lethi ngiyobhemane lethi uyabona into important right now yabona ukuthi at least siye ejardini understand and obviously mase ejardini ukuthi sokudamba ejardini or sokuforce ukuthi ungene ngenkani ejardini understand because abantu bathatha izinto ngendlela ezingafani yabona but at least ukuthi ube nobudlelwane uma usafuna ukusiphila impela sestratini but you know ukuthi any time ofuna ejardini bakwelcome ngazo mangithola yabona into kumele ufuna ukwenza manje so manje lezi ikhalazo akisho ukuthi isibandla sakho sofuna ukusenza asikho important yabona indaba angifuni ukubhema into ukucala bramish ngiyabhema bramish ngiunderstand ngapha lethi mina ngithola ukubhema yabona uthola ukuthi anginayo manje ngithola mina before sekhaya mina ngiyosinela before sekhaya ngiyazi ukuthi noma bangathi yabuya angisabuya ngapha ngiyangikeza ngiphethe into ukubhema ngesikhwameni mina ngithenga before ngizoya ekhaya mina ngiyosipana ngibuye ngiyosinela late ngayo le mali le ukuthi mina angitshayela la mina ngisine sihambe sekhaya oratano ngiswile ikhalo sakho asiqeda broma bona yasho ungabuchile namachita ngizokwazi ukuringa namachita ukuthi siza kanjani yasho mayisho nankinga yasho sure I don't pay molweni isilimo yo beka umuntu usibiza kahle ukuthi cela simbusele ekhaya mara all of a sudden sekakhala ukuthi angeke abuyele ekhaya angabhemanga ufuna ukuthola into yokubhema kuqala azokwazi ukuyikhaya very understand but angipromote lento le yakhe yokubhema ngipromote angicondone understand but ngiyalazi thayi abayibiza ngeheroin uthi njani ya control like ngikwenza izombie uphila understand ayikho into eyenza isense ayikho into eyenza isense ungakabhemi understand episode ayikho ungakabhemi ngabusha ama down allows to understand ayo I riding ngiyavuvaya ngiyayazi I know ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani wala but ke awuthi ke samukuba patient nyana for ubafo esinike isikhathi nyana sakhe kancane bese simkhaphe ekhaya ke asibona abana le bahiri ba se ba tshaba ba ile mmereko ene ke phela le bahiri ro monate taba nkena be bahiri ka matswara mwana ka stout ibile ba tlo botsa maka o stout a kenya go botsa maka ngwana ka o nswabisitse ene bile ha ke no botsa nnete go ntshitse mo life nya Oh yeah, sure. No, sure. Yeah, acknowledge it. Kaya ngayon na. Kuku. Yebo kunjani? Siyaphila ma. Alright. Besize kuwe mama kancane nje 2 minutes. Siyacela ma sanibonani. Ninjani ma? Siyaphila ma. Alright, ukuthi igama lami Innocent kwaMasuku ne. Siphuma eMoja Love ku show igama la ibizo ukuthi ibuyele ekhaya ne. Okay, ukuthi lapho sincede abantu esihlangana nabo estrati mhlambe aba homeless abangana indawo zokuhlala. Indaba la yazi kanjani mama ne? Sisondela program ngameli ukuthi wona. Ehlala phansi yabo, umude wona. Mama ngaloko kubheka kanje yabona. So njengoba sizile la ekhaya mama ushilo umfana ukuthi wenzile ama mistake and yaw admit wona but ufuna ukulungisa indlela zakhe ashintshe impilo yakhe yabona so sathi okay sharp awuthi ke njengoba sisizwe story sakhe awuthamba sekhaya ke sokweza ukuthi bathi inhlamba ngakhona ukwamukela wona because i-M show ukuthatha abantu sibancede sibabuyisele emakhaya sibahlanganise nama families wabo yabona. Mputoro mutho sonke akena ka roof enenna kinyetso ka yena na hana life ya kanjalo kitlele ngwana lenyalo aitsa so okay motho wa ka o zamile on ratile ka ngwana ka amohela re zamile sona no re sheba hala ka rona ha re rata bana ba mo lenyalo o tryile so na hana re mosebetsing I'm a domestic worker nana ke sokola jwana ntata ise merchandiser hakansa merchandiser le domestic worker shelter wana I feel even 20,000 ka kgwedi or I feel 15,000 but try so I could say wa bona ona no ha go be ke motho mo ntlo ha go be o sa ha hae o sto ta ha hae so le nna ka roke
I remember one day I'm put ke life ya high, ke right sa high. Okay, well, I will nna ke feel mnata, ke feel mnata. Ha ke robetse pula ena or dithunya di lla. First thing ke nagana ngwana. Nagana yena e jwalo. Or ke tlo etsang. Le ona no ke bona advert or go tlotla di truck mora Basotho for the smart ID. Smart ID. ID una. Ona le traffic. Ene wa ilwanela. O batla re be mo yena. A ke batle. Because I know ba etsa ntho tse tsileng tseleng ka di ID. Di be di lahle. Wa bona re green book is simple or motho a nke a ntshe photo ya hae kenya hae. That for this a tsamaya ntho tse di useless. So ngwana ka ke lapile. Ne se ke emetse ngwe le ngwe thaba. Ene ke mmoditse gore ha re ke mo isa re hape yona a ke sana yona batho ba modimo. Re hape ya mafello ke Tuesday ke le gwalaka. Understandable. A ke feel monate. Yeah, because ela on uyo mention ukuthi mhlambe oba uthola ama options ethu ngepro. Ukuthi awumani kuyela rehab or uye ephulukwane. Yeah, Phulukwane kai. Our people are simple on people. Di praste bo kai. Ere ke le botseng. Ke rata bua nnete. Es ke tshiko bo ditso re kitlele ngwana mo lenyalong. Go hae go pipraste ke mosadi moholo. Ba msenyetsa. Wa msenyetsa na hana ke dutse mo di kholo di kana left and right ke feel jwang. Ene as long as ba go phela jwang. Le ha ise yena e tlo ba yena. Ntho e nkwatisang gore o tlo tlatsa bashimane ka mola ba etsetsa manyala ka mole wa etsiwa gore ya ba kamba. Ke go kae mo? Go mkopane. O go mkopane kae? Ngwana ka yes ke mtsi. Go phulukwane. Ke pipraste. Oh, pipraste. Okay. Yeah, sure. Yes. No, I don't have problem. But as long as so ntwintho ya hae. O tlo nkimela. Because obana le ba hiriba se ba tshaba ba ile mmereko ene ke phela le ba hirwe monate thabang kena ba ba hiri ka matshwara. Ngwana ka stout. O stout. Ibile ba tlo botsamaka. O stout. Last time o tlema o na le sofa mo wa bona. Na nyonyo ba bosiwa robala. Ne le two au sa mo re monga beile engwe. A ntse. Itse ha au se antsha a ntho sofa ila. Because the license ka mo tlase thabang ke a mangetswa kae. O stout. O stout. Ena ke batla go tsamaya ka bona genge o tsamaya le yona e fella Gauteng wena o tswa le Limpopo a kenya go botsamaya ka ngwana ka o nswabisitse ene bile ha ke no go botsa nnete go ntshitse mo life nyaka because ke tlo shoka se ya bana ka baka la hao ke ntse ke bolaya ke pelo ene west part a kena support mo family ya go hae. I'm the only person o ke emela bophelo wa hao ene ke tshaba ba strong yale ka ke le mme wa hao. But we born into it. I be able to mona ka ora senta tae. Am khaleme. Why you say go nta tao? Ka no etsa ntho motho na le go wini kwa. Ora tshabe a buya ka mo. Ke ha ba mo roba lotso le letsogo. We le spetlela I think nali half blood. Na kutla ka khona. Ntata ena wa high biological father azanga ikele. I think ora ka lisa go biological father high maybe ke ena ka nka further steps. Kenana so mo isengo biological father ya hae. Yes. Kimetse man. Yeah, so mama go cabangani ke because right now some options are two yabona because we bafuna ukubela rehab or a people because when it comes to ama rehab ne akona ama public rehab understand but the process akona is because una an idea when can take him mhlambe a week or two when will bam admit lapha if kampela uzimisele understand because la yabona la kuzofuneka ile tuzana i-ID and then ID uzoya kule local clinic to the social worker we explain ukuthi une problem yama drugs ubhema ini uyabona awumkhohlisa umtshela iqiniso social worker ukuthi ubhema ini and ufuna i-rehab as soon as possible. Di rata ka di fetso bolela ka baka la hao di rata ka di kwale imilomo ka baka la hao ha ke feta mo strateng ke tsule seriti because of you. Ona no ha ba bona o kena le batho mo sele di topic o tlo mphomotsa neng moya wa ka thabang phomotsa moya wa ka motho is RO 34 years since amona ngwana wa gaone e pink ha sa le tsuba ngwana ile le sele le kana le ba le kupile just imagine is how old now how many years a tsuba no nana ngwana o re etsang no o go high school yena santsana kitima le distrata man tabang ke khathetse o ba nnete ngwana ka go buditse ka re wa bana ha o ka shwa a me millionaire
bua mo pele ya bona because ko ngwadiste everywhere o nrobile pelo Thaba o khobaditse ka hare ke lemetse ka mohara ke na peace because of you a ke na yona so uthini ke Thaba yini ngikhuluma nomama ukuthi at least abe right moyeni bo wena because usinyile boy too much limit la batho ba ikena too much next time motsa last ke re o moshile ka kotla matlama ka wa hana ke botsa ngwana ke re motse re ba re ntwankile mola ba mmatla batho ba le because ene ke ntotsa go company motho o tshwere koloi wa dillo ye memola ene o ka ntotseo go botsa ka re ntwe ngwe le ngwe o etsang ke itse batho ba Tembisa ke aka kwa sempotsa ka Tembisa last o kena ko next door le ko hae batho ba ke phetse le bona ke sa le ngwana re so qabana tlo qabana ka baka la hao Thaba o fitla ka drug tlo bolaya boy and I never know you want to drug tlo boloka mama le go re go bantshware le tse di di mo ntlo go se ke nna ke di ntse mo ntlo go bantshware wena how ya rehab 6 weeks se o tlo dula ke after 6 weeks o fete yeah ako batle mo yabona because mina mama just bengicabangene yabona le ilisona route yase rehab ngibona zathi ngamsebenzela yabona because yabona has been ngiyamishina ila on ukuthi at least the only thing azidinga lapha yi-ID ne ethi uzothola ilisona i-social worker in local clinic and then after lapho yabona abazomenzela ne-medical report ukucheck ukuthi nama complications emzimbeni or what yabona or nama allergy nani and then after lapho ke uzoya e-police station affidavit ukuthi akaphusha umuntu yabona I know ngikho indawo local local clinic local police station and then after lapho ke i-social worker yiyo ke manje esezomonitor understand imtshela ukuthi data yakhe izophuma isikhathi siso yabona while asandile kanje naye abe azilungisa and then as soon as iphuma idate maybe in a week's time or 2 weeks time uyahamba rehab mhlawumbe uyohlala khona for 6 weeks yabona but my advice mina bengithi kuye at least yabona the way amoshing ngakhona ngikhala ngathi ngaba away for yabona for a while yabona mhlawumbe after those 6 weeks leyo mhlawumbe i-social worker i-advise ukuthi athole i-rehab in a halfway house yangithola ukuthi mawuphuma la kule 6 weeks le uya straight ku halfway house so that akwazi ukufunda i-skills sezandla i-halfway house it is at about between 3 months to a year yangithola but bese kunjalo ke at least siyaba nayo access ukuthi mhlawumbe once a month uyakhona uvakasha ekhaya understand because kahle i-MA show yabona ukuthi noma mhlawumbe singamlethanga wahlala la ekhaya wena mina ngicabanga ukuthi ndiyabona sisi amdala kanje wena rather I rehab wahlala lo 6 weeks leyo wena azokwazi ukuthola i-support athole i-support attention yonke ayidingayo wena after that 6 weeks there uya e-halfway house uyofunda i-skill somsebenzi wezandla noma yini yabona afuna ukisebenzela at least after the 6 months leyo to a year by the time abuya izobe seyiphumile ku system yonke izobe seyiflashikile ama-drug ku system at least sekane skills akwazi ukuzibambela izinto eziright yabona kaningi ama-social worker se-rehab bayakhona lana kumnceda mhlawumbe in terms of uku-aplya imisebenzi nanani ukuthi by the time aphuma e-rehab angasawo umthwalo wakho futhi akwazi ukuzimela zenza into zakhe nazitholela indawo yakhe sona nolere steps amathomo king clinic local clinic o tlo tsamaya le mangwe esikhathi gore na ke yo ke mosebetsing mina ngicabangani angazi noma ubona ungakhona umkhapha siswakhe ehle serazi bona just no support leyo nje wena just to be there umkhapha ne thank you nami wena how ya rehab 6 weeks se o tlo dula ke after 6 weeks o fete yeah ako batle mo ke tlo batla le ngwana ka o ke mo tsebang ke tlo batla le thabang o ke mo tsebang ha o fetsa o fete o ye go ba botsang halfway house e tla ra ke bua le Limpopo ka December I think gore tla be ka mo o le sharp la bona so ba ratwa ene le nna ke le Limpopo ke tlo ba freaka o tseba o plekeng e safe o tseba every year ke morwalo wa ka tshwantse ke mo palamisa le bana ka o fela because ke a boetang ba ka sala ba mo lematsa so o tlo ya pleke safe
Mara I think after that now change indlela zokwenza phula wena because isikhathi safly sahamba wena izokuna 14 izokuna 50 after more yara hayi alisamela urabe asebenzi so manje mina bengithini mama bekithi manje samcelela nje mama just ukuthi at least aqalele the process then as soon as maybe kusasa wona if usimisela amaphela any problem no because angeke kumele isikhathi siperfect azisikhathi siperfect problem yabo so uzimisela ngangimse uya kusasa no wena unahane nkari papa wayo nangasiribuyi wena mpa utla ka o sane o seng shamini o tlhape o nke dintho le tsamaile dineng because we nete stepfather sa sikwatile ya lenke be le monteng gore ke ba sa le dumella le bua sa so ungathini kumama ke mfethu wona mama welcome ile back life inakhe you understand wona noma mhlambe ungeke umove la immediately wona but at least wona into important ukuthi at least ube ne relationship wona especially noma makho since ayifamily yakho you understand wona kancane nalithi abazotshintsha mama zana mali bol ukuthi kama phela usimisela ngiyacabanga ngiyuko fra ngikome whatona uma uri nguru ko bantshware le di muntu potso tsena di dintse muntu ko bantshware no na ke hani no ble nguru papa wa hayi motho o no tshwantsa o le bue le yena hayi okay na ke na problem a kere ke le lalaka motho o tshwantsa bue le yena ke ntate so hayi okay orata no akubonga thina mama ne akubonga thina kakhulu akubonga thina mama yeah sure sabonga thank you so much mama orata mfana kithi usivile ukuthi kusasa kwenzakalana ngithi ona ngitsaduma ngithi yeah noma ngalala la khathu yeah no mhlawumbe ungalala impintshi nakho something yabona but kancane yabona izinto zoloku ezichintsha kancane wona but hobo kiphila yabona kiphila not nice bro not nice bro yabona ya mmereko every day ba fetwa hobo hanga shotlo ba eng ya go dula fa swina hana o tsa mo hulu too much yeah sure alright ke problem when we first thing in the morning ngiyafana ngithi uyawonikeza wala la chatting so gezile uye clinic uqaleleke uthathe le procedure le you understand but mina I'm definitely sure ukuthi by the time uqeda i rehab so yabona so qeda na se halfway house yabona so change the problem when abantu bazo appreciate the way ungakhona manje understand yabona I think akumele ngisho ukuthi kwenzakalani manje yabona uyathola na problem wena focus ukuthi kwenzakalani ngefuture yakho understand wena ke past wena ke present wena focus kakhulu ku future wena uzama ukulungisa into zakho understand problem one day ngiyangithola bijama na ujabulisa ori lakho saphila problem ngiyangithola ama blessings la bijama awekho ama blessings adlula lawo asibonge kakhulu mama thank you mama the shows ke ukuthi yabona akekho umuntu omkhulu njengomama yazi noma kwenzakaleni but abomama yibo abasheshe basixolele and yibo abahetheka kakhulu understand so mana nakhona into ejabulisa kakhulu ukuthi ngeke abahipa wona especially mase explainela ilinzana iolele about ilinzana ijourney where rehab then ukuthi i change